biganiro bigiye bitandukanye. Turi mu mugoroba wa tariki 2 y'ukwezi kwa gatatu no mwaka w'2026. Hanyuma kandi ntabwo mu by'ukuri ndi hano muri studio njyenyine, hanyuma rwose ndi kumwe na mugenzi wanjye. Ariko mbere yuko mwakira reka mabwire nti mukande subscribe, mukore kuri notification ku miyoboro yacu. Ikindi ukibona video zacu ni byiza gukanda like, hanyuma ukaduha n'ibitekerezo ku makuru dukomeje kugenda tukugezaho. Tuje kuganira kuki ibintu byakomeye hirya no hino ku isi, ariko reka ntangirire n'iyi nkuru. Iyi nkuru wayibonye ivuga ko polisi yataye muri yombi babiri bagaragaye bakubitira umukobwa mu muhanda. Nabibonye Ni mu Rwanda. Iyi ni inkuru yo mu Rwanda. Nabibonye rwose. SP Rutikanga Boniface nabonye abitangaza ko bari abantu bafashwe, hanyuma n'abari abandi bareberaga bari gufata amashusho nabo ngo baraza kubiryozwa kuko ntabwo batabaye. Niko polisi yavuze se? Ntabwo ariko yavuze, ariko abantu bari kugenda batanga ibitekerezo bakavuga bati kuki abanyarwanda tutakigira umuco wo gutabarana. Hoye, ahubwo ibyo ni ibitekerezo by'abantu. Yego, buriya gutabara byakagombye kuba uburenganzira bw'umuntu. Ndumva nta kintu cyaguhana ngo ntiwatabaye. Ibyo bintu niba binahari mu mategeko bazabikureho. Amugabo we ahubwo uzi kwishora ku ntambara, wari wajya gukiza ahubwo akaba ari we babarura, akaba ari bahondaguruka cyane. Wabuzira ikiso ubwo nari nababigwamo bagapfa. Abantu bashoye intambara hagati yabo, ugiye gupfa bakiza urwana n'ikiza. Ndabashimira ahubwo ko icyo bakoze wenda ari ukugira gute, ari uku fata ari amashusho kuko arafasha nyine. Uwakoze ikintu akaba nyuma yagihanirwa. Ahubwo guhana ngo wafashe amashusho ngo ntiyakijije. Gukiza ndumva ngiye bitashyirwa mu itegeko yuko umuntu ahatiwe kugira gute gukiza. Ubwo ndikubona ni ku gihe. Okay, ubwo turaza kubinyuramo turebe n'icyo amategeko ateganya kuri abo bantu. Abanze gukiza byo ntacyo babivugaho kugeza kuri ubu ngubu. Ariko icyo twabwira abantu, ubutumwa twaha abantu, nyamuneka by'umwihariko niba uri mu Rwanda ugashyira imbere umuco wo gukubita kwihanira, ibi byo rwose warayobye kuko uzabigira gute, uzabihuriramo n'ibibazo bikomeye cyane. Mu Rwanda kurwana urugomo nabyo ni icyaha gikomeye cyane hano mu Rwanda. Uba wagize ubundi umuntu niba kwiyenjeho jya kurega biripotingi, naho kujya kwihanira ni amafuti cyane akomeye. Ngayo nguko karakanyuzeho iyi nkuru, nta nubwo tuza kuyigarukaho uko njye ari amashusho nabonye kuri imbuga nkoranyambaga. Bamwe bavuga bati dore rwose mukurikirana ibi bintu, ariko ndabona aba basore uko ari babiri bamaze gutabwa muri yombi nyuma yo gukubita uyu mukobwa mu muhanda. Baje gutabwa muri yombi, polisi yamaze kubitangaza. Reka twihute cyane twerekeza ahubwo ku nkuru ikomeje kugenda ivugwa hirya no hino ku isi. Ni inkuru ikomeye cyane ijyanye n'intambara ikomeje kuba, yabaye intambara mbi cyane. Ntekereza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo yari izi ko iyi resistance irimo guhura nayo ariyo yari kuzahura nayo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamenye uko itangiza urugamba, ariko ntabwo izi urugamba uko ruribuze kurangira kugeza na n'ubu nabo. Ariko ikimbabaje ni uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko Iran itari yagira ubushobozi bwo kurasa muri Amerika. Ubu nta bushobozi ifite? Ntabwo ifite. Sure. Ufite yaharasa. Ndi kubona iri kujya kurasa nyine itavuye. Byasaba ngo yatake igende. Ifata ikirere, kandi ibyo biragoye. Gufata ikirere ngo ugiye kwataka Amerika uvuye muri Iran biragoye, ntabwo byapfa gukunda. Keretse babarasiye bari hariya muri Iran bakoherezayo ibisasu bikagenda bikagera za Washington. Urumva ntabwo wajya gukoresha ikirere cy'abandi ukoresheje indege zawe. Ahubwo ibyo bihugu byanazihanura zitaragera no muri Amerika. Buriya ni igihugu kigiye gutera ikindi gikoresheje ikirere, bisaba ngo aho kiri buce icyo gihugu kiyemerere gukoresha ikirere. Yego. Urumva rero biragoye kuba Iran yabona ikirere cyo kutwaramo. Ibihugu ntabwo byabyemera. nta bihugu byapfa kubyemera kuko aho banyura ibyinshi biri muri alliance ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
So kuri ubu rero ibintu bikomeje guhinduka bibi ndetse ingaruka zatangiye kugera ku batuye isi. Nahoze mbona ngo 10% bya peteroli tayari kuri peteroli byazamutse. Iminsi ngahe yonyine? Iminsi 3 rega ruguhera kuwa bari 2 ubwo ni nk'ari 2 ariko n'uyu munsi urimo wa 3 rega. Uyu se wari warangira uko baherere 28 bahereye ku itariki 28 Gashantare barwana. Uyu munsi yo turi itariki 2. Reka tubari 2. Okay, reka tubari kuko ibiciro byabyo byose ntabwo bizamutse aka kanya. Bwagiye kugera ku munsi wa 3 already byazamutse. Urumva ni nk'iminsi 2 yonyine. Ntambara ibaye. Umvana ibintu ko ni ibintu bikomeye cyane. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyakoze ibitero tariki 28 ibitero byerekeza mu by'ukuri hano muri Irani. Hanyuma ariko ni ibitero kugeza kuri ubu ngubu amakuru agaragaza yuko babanje mu masaha ya mbere kwikiza bamwe mu bayobozi ba Irani. Baravugaga bati nitumara kubica Irani irabitsinzwe, ariko siko byagenze. Irani iracyakomeje kugira gute? Iracyakomeje kurwana. Iracyakomeje kurwana. Amakuru rero mu by'ukuri avuga yuko ibi bisasu Amerika ikimara kwica bano bayobozi, aba bayobozi bari babizi ko isaha n'isaha bazicwa. Bashyiraho bubaka ubundi butegetsi bwa Irani busa nkaho buri opposite. Baravuga bati wowe nibanyicuza tukaba wowe gutyo nubundi inzego bari baramaze kuziteganya. Ni nayo mpamvu Irani na n'uyu munsi kirwana. Nabonaga ari Khamenei hari ikiganiro yagiranye n'itangazamakuru atarapfa. Bari bamubwiye bati ko ibintu bikomeye, Amerika ko iri gupanga kugaba ibitero kuri iki gihugu cyacu, waretse tukakwimura cyangwa se wakwimutse ukava ahantu mbese agahunga mu magambo makeya. Ati ngiyewe ntabwo nahunga ngo nsige igihugu cyanjye. Ati kirikarimo n'abafata abanya-Irani bose nabo mukabimura muri iki gihugu. Niko yatangaje, niko yavuze. Yego. Hanyuma rero urumva ko baramwishe ndetse n'abandi bafite izindi nshingano, ariko tayari abo yabwiye bati muzahita musimbura, bahise basimbura bakomeza gutanga akazi kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero Irani ikimara guterwa tayari yahise nayo itangira kurasa muri Israeli, irasa no mu bihugu bigiye bitandukanye harimo ibirindiro by'abanyamerika cyangwa se abanya-Israeli. Hariya za Al-Udeid hajya muri ariko birabyo biri muri Qatar. Ni ibihugu byinshi, Qatar, Bahrain, ni ibihugu byinshi, Dubai. Aho hose bagiye baterayo kuko hari ibirindiro by'abanyamerika muri kariya karere muri rusange. Wenda kujya dusubiza icyo gisubizo, reka icyo kibazo reka tubanze tubabwire ese Amerika ifite ingabo zingana iki mu burasirazuba bwo hagati buri kuraswaho na Iran. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Sayed Abbas Araghchi yamaze gutangaza ko iki gihe atari icy'imishyikirano hagati y'impande zihanganye, kuko Amerika yanze ko ibihugu byombi bikemura ibibazo bifitanye binyuze mu nzira za politike. Minisitiri Araghchi yatangaje ko Iran idateganya kurasa ku butaka bwa Amerika, ariko ko izakomeza kurasa mu bihugu birimo ingabo zayo mu burasirazuba bwo hagati, igamije gusenya ibirindiro byazo kuko biri kwifashishwa mu guhungabanya umutekano wayo. Ni icyemezo cyatumye abenshi badasobanukiwe ibibera muri aka karere, bibaza niba byumvikana kuba Iran itarasa muri Amerika nkuko nayo irasa ku butaka bwayo, ahubwo igahitamo kwadukira ibihugu by'ibituranyi ku ruhande rw'uburengerazuba. Ikinyamakuru cy'abanyakatar Al Jazeera, televiziyo y'abanyakatar yitwa Al Jazeera, yanditse ko Amerika ifite ibirindiro mu gace ka Tanfim muri Syria, Muwafaq Sarat muri Jordani, Erbil na Ent al-Sadat muri Iraq, Buehling, Al-Salem na Al-Fijan muri Kuwait, ibya Prince Sultan wa Arabia Saudite, Al-Udeid muri Qatar, Al-Dafra muri Jebel muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, nibyo mu mazi, Manama muri Berlin.
Amerika ifite ingabo 13,500 muri Arabia Saudite, 13,500 muri Kuwait, 10,000 muri Katari, bega abasirikare benshi, 3,813 muri Jordan, 3,500 muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, 2,700 muri Bahrain, 2,500 muri Iraq na 2 muri Syria. Mu nyanja ya Mediterane mu burengerazuba bwa Israel hari ubwato bunini bwa USS Gerald R. Ford. Mu nyanja y'Abahinde mu burasirazuba bwa Oman hari ubwa USS Abraham Lincoln. Ubu bwanarashwe. Bwaraye burashwe. Ubu bwombi bukaba bwarajyanyeyo indege z'intambara 150 n'abasirikare barenga 10,000. Mu byumvikana mu ngabo 1,300,000 zihoraho Amerika ifite, nk'uko bigaragazwa na raporo ya Global Fire Index yo mu 2026 uyu mwaka, izirenga 60,000 ziri mu burasirazuba bwo hagati hari kubereye intambara. Nubwo Iran iri gushinjwa kugaba ibitero ku bikorwa remezo bya gisivile mu burasirazuba bwo hagati, birimo hoteli n'ikibuga cy'indege i Dubai, muri haranyine Dubai, inganda zitunganya petroli na gazi muri Arabia Saudite na Qatar n'ibyambo. Hari amakuru avuga ko yashoboye guhamya bimwe mu birindiro by'ingabo za Amerika, ndetse ibi bigaragazwa nuko hari imirambo itangiye gusesekara muri Amerika by'abasirikare bayo. Ubwo nuko Trump nuko avuga ngo n'abantu 3 bapfuye. Mu gihe Iran yo yatangaje ko ari 560. Urumva ko birabice Amerika yarabiyogoje. Ifite y'igisirikare iki? Ifite y'igisirikare birindiro y'ibikoresho byose, amato y'intambara. Urumva rero nuko nkuko bimeze. Kandi abo baba bakora mu nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nkaho bari barahafashe. Baba bizeye yuko ari bo ni nkaho bari bo bahagenzura. So ngayo nguko rero ikindi nibindi bikomeje kugenda bivugwa, harimo nk'uruganda ruri mu zambere zitunganya petroli rwafunzwe nyuma yo kuraswaho muri Arabia Saudite. Ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa muri iyi ntambara, ndetse ubona yuko ari intambara iri kugenda ifata intera akanya ku kandi. 10% tayari byamaze kuba byiyongeraho rwose kubikomoka kuri petroli. Isi yose yakangaranye abantu bari kuvuga bati se mwaka byaramwe. Ibintu biraza kurangirira hehe? Ibintu biraza kurangirira he? Hari abari kuvuga ko iyi ntambara ari ya gatatu y'isi. Nawe niko bibona? Ntabwo ariko mbibona. Intambara y'isi ntabwo izongera kubaho. Sure. Kubera iki? Intambara y'isi kugeza kuri ubu ngubu abantu barimo kurwana, ariko kuba wavuga ngo intambara iraba ku rwego rw'isi ntabwo bizongera kubaho. Twibukiranye iyi ntambara iheruka kuba y'isi hakoreshejwemo ibisasu bya nucleaire biterwa muri mu Japan. Na n'ubu abantu bahavuka baracyagirwaho ingaruka n'ibyo bintu. Igihe ibisasu by'icyo gihe bya nucleaire ntabwo byari bifite ubukana nk'ubw'ubu ngubu. So ubu ngubu iramutse ibaye, ibihugu bigakora mu mitana bikiyereka abatanazi, isi yahita irangira, ikiremwa muntu n'igihumeka cyose cyahita gisibangana. Ese nk'ubu ngubu twumvise ngo turyamye bugacya tubyuka tukumva ngo Iran yamaze gushyigikirwa na Korea ya Ruguru, cyangwa se wenda n'Uburusiya. Ubwo urumva intambara ya gatatu y'isi yaba itamaze kuba tayari. Ntabwo byagera kuri urwo rwego bahita bayirangiza. Bo bahita bayirangiza. Niba ari Amerika yateraga yahita ihagarika. Kavuga iti turayamanitse. Abantu arega barikunda. Ni ukuvuga ngo Amerika kuba ikomeje kurasa Iran, nuko inizeye yuko nyine Iran wa mugani ntabwo izarasa muri Amerika. Ariko uyu munsi wa none Korea ya Ruguru ifite ubushobozi bwo kuba yashwanyaguza aho ari hose muri Amerika.
bivuze iki? Bivuze yuko ntabwo umuntu urimo uratanga itegeko rya nyuma ngo murase Iran nawe inkuru imugezeho yuko Korea ya ruguru ifite ubushobozi bwo kumubombarida aho yicaye arimo aratangira amabwiriza, ntabwo yafata cya cyemezo cyo gukomeza intambara. Buriya bari abantu bayobora intambara nuko abazi yuko umutekano uhari atari bugerweho atari bupfe. Buri muntu wese akunda amagara ye. Ariko rero Amerika iri kwiyenza. Ni nayo mpamvu nkubwira ngo intambara y'isi ntabwo izongera kuba yabaho yindi, kubera yuko bizajya kugera kuri urwo rwego ibihugu bivuge bitoya bibaye intambara y'isi nta kiremwa muntu cyasigara mu isi, kuko biragoye kujya intambara y'isi ibeho irangire ibihugu bidakoresheje iki ibitwaro bya nucleaire. Ntabwo wakwemera gutsindwa ubitse ibitwaro bya nucleaire wawe, uragituritsa wagituritsa bikaba uko byakabaye twese dushire, nta muntu wakwemera gutsindwa. Aho niho rero ikiremwa muntu ku isi n'ikinyabuzima cyose cyahita kigira gute kizimira. Ariko rero Amerika iri kwiyenza. Ese ubu ngubu biri gushaka iki kuri Iran? Birayishakaho iki? Urumva ko kugeza kuri ubu ngubu ni inyungu bishingiye kuri karagiteri ya muntu. Intambara ubundi ishingira kuri karagiteri ya muntu. Donald Trump kiremwa muntu giteye ari kwiyenza nyine, arimo ariyenza mani. Kiremwa muntu kiba cyumva yuko we wahora uri cyo cyahora kiri top. Arimo araharanira cyangwa se arimo ararwanira kuba yakomeza kuyobora isi, reka mbyite gutyo. Ariko rero kugira ijambo mu isi, ariko rero ntabwo yagakwiye kubitwara gutya. Kugira ijambo mu isi, kuba igihangange bisaba kuba abandi bari hasi yabo. Ugerageje kuzamuka uramusubizayo, nibyo arimo gukora. Nuko biteye. Ejo bundi ibyo yakoreye Maduro, none arongera aragarutse kuri Iran, none ati uko byagenda kose ngomba kugushira hasi. Kandi ni ku isi iteye rega, kandi wanamwumva. Aya ntabwo namwumva, ari kwiyenza. Kandi se ari kuteye rega ku isi si paradiso. Ari kwiyenza uzibenda ari natabikora Iran irabikora imusigingizeyo. Ibyo byo niko ibintu biteye. None se nk'ubu ngubu ko ari kubikora gutya, bose bafite ishingiro, bose bari mukuri nje niko mbibona. Ariya wahoze umbwira ko ngo Iran ngo kugeza size nyizi ngo itaracura bya bitwaro bya kirimbuzi, baracyari muri processes. Baracyari muri processes ndetse mu kanya Trump amaze gutanga update kuri iyi ntambara, avuga ko batenda guhagarika ibitero keretse bageze ku ntego zabo zose. Avuga ko bafite intego nyinshi. Avuga ko kandi mu by'ukuri iyi process Iran yari irimo tayari iyo badatabara cyangwa se iyo batanjira mu ntambara ngo batangire bakidobya kuri iyi process, mu minsi iri imbere ngo Iran yari ifite ubushobozi bwo kuba yarasa ku butaka bwa Amerika itavuye muri Iran. Mu minsi iri imbere ngo process yabo yari irimo irihuta cyane yo kubaka ibi bitwaro. Nese ubundi yabyigwa n'ikintu ubwo ari kwica abayobozi bagiye batandukanye ba Iran, yabyigwa n'iki abasigaye. Erega buriya ushobora kuvuga ngo uri gukora ibi ngibi, ariko mu by'ukuri hari abandi bajya bavuga ngo umwana wa Samusura avukana isunzu. Uwo mugano urawuze. Icyo bishatse kuvuga ni iki? Bishatse kuvuga ngo niba iso wenda yari umurozi, tuvuge n'urugero, uko byagenda kose mu rugo cyangwa se muri uwo muryango hari umwana uzavukamo nawe uzakurikiza byose yakoraga. Bivuze ngo nubwo bantu turi kubona bakuru uyu wabaye ngo perezida witwa Ahmadinejad, wabaye perezida wa Iran, uyu yamaze nawe kwicwa kuva 2005 kugera 2013. N'abari abayobozi bose n'uyu nguyu n'abakameneyi uribuka n'ababaga b'abakuru b'ingabo za Iran bose bishwe muri ya ntambara y'ubushize, kugira ngo amezi nk'umunani yari amaze kuba yihirika. Igihe n'ubundi Amerika na Israel bongeye gushotora Iran. Ibi rero no kuvuga ngo nubwo bwose bari kubikora gutya akica abantu bayobozi bakuru, ariko hari abandi, hari abigishijwe, hari abatojwe. Ubwo byabishatse kuvuga ngo keretse igihugu cya Iran cyose agisibasibye akakigira intuza, bakazongera bagatangira bundi bushyashya. Naho buriya nubwo ari gukora ibi ngibi abandi bari mu kazi, kubwo ubu ngubu bari kubigisha ubwenge cyangwa se ari kubakangura, bakavuga bati ubwo noneho reka tugire vuba,
reka tugire vuba ubwo uyu musenzi tuzagire gutya tumuriture. gusa nyine kuki icyo kintu cyo utagitekereza? urumva ahacurirwa ibisasu akenshi haba harashwe, hari processes zisubira inyuma, cyangwa se n'ababikoragamo bakaraswa bagomba kuzarema abandi, cyangwa se muri bya bice mu mashuri babyiga bakabigira gute, muri bya bice twumva ngo niba ari isifahamu kuko biriya nibyo bareberaho bwa mbere. naho bari kuharasa nka ziriya baharashe hose, baharashe bagenda baharasa. ntabwo nabyizeza 100%, ariko amakuru y'aho bicurirwa baba bayazi, bakagerageza kuhagaba ibitero, cyangwa se abantu b'ingenzi bari muri uwo mushinga akaba ari bo babanza kugira gute, kunangura. urumva wahoze uvuga uti ese kubera iki abantu bashyigikira Iran batari kwinjira muri iyi ntambara? gusa buriya nubwo habaho ikintu bita ngo kimuhanakaza imvura ihise, kandi buriya nta nubwo arega Uburusiya nabwo bwakwifuza ko Iran itunga intwaro, bwakumva nabwo abazifite ari abo ngabo. nubwo mwamufitanye amasezerano ubita ngo ni inshuti z'ibihugu byawe, ariko nacyo hari igihe kiba kidashaka yuko abandi bazitunga. akaba nayo mpamvu nk'uyu nguyu Putin amakuru ahagamya yuko ngo kuva intambara yatangira yisinziriye, ntacyo ari gutangaza. kandi hari igishushanyo abantu bakora bya bindi bita cartoon kigaragaza Putin yagonye nk'akana k'uruhinja kuri telefone iri iruhande, kameni yahamagaye yamenetse umutwe. na n'ubu rero Putin aracyisinjirije. amaherezo y'intambara urabona arayahe? imaze iminsi 3 ariko urabona biri kuva kwerekeza hehe? mbere yuko njya kuri icyo gihugu ku kibazo, ndagira ngo mvuge ko ibihugu byose bitandukanye bisobanuye iki? bisobanuye yuko ntabwo wakwizera ngo iki gihugu ni inshuti yanjye kizantabara. reka iyo byakomeye urirwariza. keretse icyo gihugu kindi inyungu zacyo zitangiye gukorwaho, ariko mu gihe zidakozweho nta muntu uri buze kugutabara. kandi mu by'ukuri uriya uza gutabara winjira muri iyo ntambara ntabwo aza kubera yuko agufitiye impuhwe, ahubwo nawe aba abona ko byamukomeranye. gusa iyi ntambara ndimo ndabona ko igiye gukomeza, ndetse iyi ntambara kugeza kuri ubu ngubu ntabwo iri buze kurangira. leta zunze ubumwe za Amerika igenzuye ubutegetsi bwa Iran, ntabwo byo biri buze gukora, kuko nacyo ni ikintu ushaka kugeraho byanze bikunze, guhindura ubutegetsi bukajya mu maboko yayo. ntabwo Iran yakwemera, ntabwo bakwemera, kuko buriya bari no kubaho bakavuga bati tutagiye tugira amabiro, ku buryo erega mu minsi iri imbere wajya kumva ngo perezida wa Iran cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo cyangwa se n'undi muntu ukomeye hariya muri Iran bajya kumva ngo Amerika yamushimuse cyangwa se yamufashe, bamufashe nk'uko bafashe Maduro. buriya nabo bagomba kuvuga bati Amerika ntabwo ushaka kuba yagize Venezuela, bakihagarara. niyo mpamvu rero iyi ntambara niho ubona ko nta guhagarara guhari. nta guhagarara guhari kugeza kuri ubu ngubu. reka tubitege amaso turebe uko biri buze kurangira. ko nabonye umugaba mukuru w'ingabo za Iran avuga ngo indege z'intambara za Amerika bazihungishije aho ngaho, bazihungishije muri Cyprus. nabonaga avuga ko ngo bagiye kurasayo mu gihe Amerika yabitazikuyeyo ngo bagiye kurasayo. Yego rero urumva ko no muri iri joro ko byagenda kose hari ibitero bindi biraza kugabwa bikozwe na Iran. ibitero byo birakomeje na n'ubu aka kanya tuvugana ibintu birimo gukara, ndetse urabona ko Israel nayo iri kunyuzamo ikagaba ibitero bikomeye cyane. by'umwihariko amakuru agaragaza ko barashe ku nyubako iherereye muri Beirut na Lebanon two duce. hanyuma amakuru akagaragaza ko Israel ngo yashakagamo umuntu w'ingenzi wa Iran witsimbyemo.
ibintu ntabwo byoroshye mw'abantu. Ntabwo byoroshye, harimo kuba imirwano iteye ubwoba kugeza kano kanya. Ku ruhande rwa leta ya Israel ntabwo bo bari gutakaza cyane nk'abanya-Iran, kuko abanya-Iran biciwe abayobozi benshi. So urabona ko abanya-Iran nabo bafite ntabwo baragera ku kintu cyo guhemukira abanya-Israel, wenda ngo bafate nk'uriya Netanyahu bamurangize, ntabwo birabakundira. N'ibindi bigiye bitandukanye. Reka dusoze, dushatse twasoreza hano, turakomeza kugenda dukurikirana kugeza tumenye ese ni ibiki biri buze kubaho. Gusa ibintu ntabwo byoroshye na gatoya. ni imvura y'amasasu iri mu burasirazuba bwo hagati